ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсиро пахш кунед ва дарс маъқул шавад, дар охир дарс метавонед лайк монед. хуб, дарси имрӯзаи мо глаголҳои бежат ва бегат, яъне феъли давидан, гурехтан. ва ана ҳамин ҳарду феъл аз якдигар чӣ фарқ доранд ва дар куҷо мо глагол бегат ва дар куҷо глагол бежатро истифода мебарем. ҳозир дар ана ҳамин дарс ҳардуи инро дида мегузарем. хуб, тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. Глагол бежат. Глагол бежат мо дар куҷо истифода мебарем? Дар он вақте ки шумо ба як тараф давида рафта истодед. Мана дар боло бинед в одно сторону. В одно сторону гуфтагиш ин ҳамин аст ки ба як самт медавед ва ба як самт меравед, намегардед ва тез медавед. хуб, бинед. Смотри, эта собака бежит к нам. Смотри, эта собака бежит к нам. хуб, бежат дар боло, дар поён бежит, ин чӣ маънӣ дорад ва дар куҷои хел истифода мебарем? ҳозир дар баъди якчанд мисолҳоро нишон додан, ман глагол бежат дар замонҳо чӣ хел истифода бурда мешавад ба шумо нишон медиҳам ва бежит барои чӣ инҷа бежит шуд мефаҳмед. хуб, смотри, эта собака бежит к нам. нигоҳ кун, ин кучук ёки ин саг ба тарафи мо омада истодааст. хуб, мебинем бегат. Бегат ин в разные стороны. В разные стороны ин маъни онро дорад ки ба як чанд самт. Яъне меравед, меоед, рафтед ва коре ки ҳар рӯз такрор мекунед. Каждое утро Анна бегает в парке. Каждое утро Анна бегает в парке. Анна ҳар саҳарӣ дар парк медавад. Яъне ҳар рӯз, коре ки ҳар рӯз мешавад. Глагол бежат кори як самт ва як борро, глагол бегат бошад кори якчанд маротиба такроршударо. Яъне коре ки якчанд маротиба мешавад ва шудагӣ аст, глагол бегатро истифода мебарем. Мисол: я люблю бегать в парке по утрам. Ман дар парк саҳарё давиданро дӯст медорам. Яъне ҳар рӯз давиданро. Як рӯз не, саҳариҳо кутоз. Як бор не. Агар як бор мешуд, бежатро истифода мебурдем. хуб, глагол бежатро бо замонҳо, яъне дар замонҳо чӣ хел истифода бурда мешавад, мебинем. Дӯстони азиз, қара. хуб, я бегу. Я бегу. Настоящее время, замони ҳозира. Я бегу. Ты бежишь. Я бегу. Я бегу. Ты бежишь. Он бежит. Он бежит. Она бежит. хуб, тарҷума карда гузарем. Аввал я бегу, ман давида истодам. Я бегу к тебя, ман ба ту, яъне ба пеши ту давида истода рафтам. Где ты бежишь? Куҷо ту давида гурехта рафта истоди? Он бежит к нам. ӯ ба тарафи мо гурехта давида омада истодааст. Она бежит к нам. ӯ ба самти мо давида омада истодааст. Мы бежим. мо давида истодем. Вы бежите. онҳо ёки шумо давида истодед. Они бегут. онҳо медаванд ва давида истоданд. Яъне коре ки ҳозир шуда истодааст. Прошедшее время. Замони гузашта. Замоне ки коре ки тамом шудааст, ба итмом расидааст. Я бежал. Я бежал. Ман давидам. Я бежал, чтобы не опоздать в автобусе. Ман давидам, барои ба автобус дер намондан. Почему ты бежал? барои чӣ ту гурехтӣ, Дина? Яъне коре ки Дина ё як соат пеш ё як минут пеш коре ки шуда гузашт.
Барои чӣ ту гурехтӣ? Ти бежал. Он бежал. Ӯ гурехт. Он бежал от меня. Ӯ аз ман гурехт. барои он ки қарз дост дигар хулас ӯ аз ман гурехт. Он бежал от меня. Она бежала. Она бежала. Она бежала от дома. ӯ духтар аз хона гурехт. хоб мы бежали. мо давидем. мо гурехтем. яъне коре ки мы бежали из школы. мо аз мактаб гурехтем. Вы бежали вечером, вы бежали из школы? шумо димрӯз аз мактаб гурехтед? Они бежали. Они бежали от урока. онҳо аз дарси мисол от урока гуфтам, онҳо аз дарс гурехтанд. хоб будущее время. замоне ки меояд. замони оянда. мебинем ки дар замони оянда гурехтан хоҳед агар чӣ хел мегӯяд? Я буду бежать. Я буду бежать завтра от школы. ман паго аз мактаб мегурезам. Ты будешь бежать со мной? ту бо ман мегурезӣ? Ты будешь бежать со мной? ту бо ман мегурезӣ? агар ха бошад албатта. Он будет бежать. Он будет бежать. ӯ мегурезад. Он будет бежать с нами. ӯ бо мо мегурезад. гурехтан. давидан. умуман глагол бежать ин ва бегать давидан гурехтанро яъне маъни дар ҳамин маъни тарҷума мешавад ва ман низ ҳозир бо ҳамин гурехтан тарҷума карда истодаам. ман фикр мекунам ки шумо дуруст фаҳмидаед. ҳаминро ҳам барои гурехтан ва ҳам барои давидан. мисол он будет бежать с нами. ӯ бо мо медавад. он будет она будет бежать завтра от школы. ӯ паго аз дарс мегурезад, медавад. хулас ҳамхел. мы будем бежать. мо мегурезем ёки мо медавем. паго. вы будете бежать. шумо медавед ёки мегурезед. они будут бежать. онҳо мегурезанд ёки медаванд. хуб дӯстони азиз, акнун глагол бегатро мебинем. коре ки шудааст, яъне давида шудед ва медавед. якчанд маротиба, як ду самт. настоящее время, замони ҳозира. Я бегаю, чтобы не опоздать на автобусе. ман давида истодам барои ба автобус дер намондан. Ты бегаешь. Почему ты бегаешь? барои чӣ ту давида истоди? ёки барои чӣ ту гурехта истоди? яъне глагол бегат ва бежат ин маънои ҳам гурехтан ва ҳам давиданро дорад. барои ҳамин ман ҳардушро низ бо ҳар тарҷумааш гуфта истодам. он бегает. ӯ давида истодааст. он бегает от меня. ӯ аз ман гурехта истодааст. она бегает. ӯ давида истодааст. она бегает. мы бегаем. мы бегаем. мисол мы бегаем каждое утро. мо ҳар саҳарӣ медавем. вы бегаете. где вы бегаете каждое утро? куҷо шумо медавед ҳар саҳарӣ? они бегают. онҳо давида истодааст. хуб, прошедшее время, коре ки шуда гузашт, замони гузашта. Я бегал. Я бегал. ман давидам. Ты бегал? ту давидӣ? ту гурехтӣ? он бегал. ӯ гурехт. Я бегал. Ты бегал? он бегал. она бегала. ӯ давид. ӯ гурехт. мы бегали. Мы бегали из урока. мо аз дарс гурехтем.
вы бегали, шумо гурехтед, шумо давидед. Вы бегали вечером, шумо дина, шаб, гурехтед, ёки давидед. Они бегали. ببینید ترجمهش و معناش یعنی در کجا گریختن و در کجا دویدن استفاده میبریم. اون وقتی که شما مقصدی همون یعنی شما گلاگول بیگت رو در تمام جا هم در دویدن هم در گریختن استفاده برید. معنای گلاگول شما در همون وقت معلوم می شود که شما در کدام حالت استفاده بردنی هستید. در وقت گریختن گوید اگر یا بیگال مثال من گریختم یا بیجال من گریختم یعنی اول بیجال اکنون این یک بار گریخته باشد. بیگال گفته چند مرتبه. یعنی شما گوید یا بیجال از урока من از درس گریختم. یعنی این ترجمهش من از درس دویدم نمی شود و فهمیم که گپ چه خیلی که رود گلاگول همون وقت معنای خود رو در همونجا میدهد. برای همین در استفاده برای گلاگول بیگت و بیجت یگان عذاب نمیکشد و عموما خواطر هم نشود خطا میشود گفته توغری میرود. فقط شما وقتی دویدن گریختن چی کار کردید همونو مونده استفاده برید تمام گلاگول ترجمه خود رو میگیرد. خب من فکر میکنم که شما فهمیدید. будущее время رو میبینیم زمان گذشته رو. будущее время بخشش будущее время این زمان آینده کاری که پگاه میشود. میبینیم کنه یا буду бегать ти будешь бегать я буду бегать ти будешь бегать من میدوم تو میدوی او میدود او دختر میدود мы будем бегать ما میدویم вы будете бегать شما میدوید می они будут бегать آنها میدوند. ببینید اینجا تمام شده است و من فکر کردم که با یک چند عباره وقتی نشان دهم افسوس که نبوده است. خب دوستان عزیز ببینید گلاگول بیگت و بیجت رو ما با شما دیده گذاشتیم. من در همین جا با آخر رسید و من حاضر کمتر پیش یک مینوت پیش فهماندم که در کدام حالت چخیل استفاده برید و چخیل می شود. اگر درس رو تا آخر внимательно یعنی عموما گریم فکر رو در یک جا جمع کرده دیده باشید اگر شما درس رو عمیق فهمیدید. اگر فکر شما در هر کجا باشد شما عمیق نفهمیدید. یک گپ هست آموختن زبان روسی دشوار است. بله اگر شما فکر کنید اگر که زبان روسی دشوار است значит دشوار. اگر شما فکر کنید که آموختن زبان روسی آسان است значит آسان. همه چی به خود آدم وابسته دارد و تمام چیزی که می شود به خود شما. البته خواست شما نه خواست الله می شود لیکن حرکت کردن لازم. آموختن چیزی کاری نه اونقدر آسان هم نیست نه اونقدر قین هم نیست. اگر کوشش کنید سال عذاب میکشید میآموزید. Так что я хочу сказать و من چی در شما предлагать میکنم. درس رو با دقت گوش کنید و وقتی درس دیگر فکرها دیگر پرابلمایی که در سر شما هست برارید. حرکت کنید برآوردن به و انا همون وقت کار شما برار میگیرد و آموخته شما یعنی چیزی که شما آموخته شدید در خاطر شما مثل یک بیتونی که در خانه میماند و قوت میشود هم خیل میماند. اتاق هم خیل فکر در هر کجا باشد اگر آموخته میشود لیکن روی که و به نهایت تیز از خاطر شما برآورده میرود و آموختن شما بعد یگان فایده نیز نمیدهد.
دوستان عزیز، بسیار گپ زدم به فکر من در آخر درس. همین گپ ها رو در درس علاوه کرده گفتنی بودم، لیکن گفتم خب باز کوشش میکنم درسی رو ساختن درباره چه خیلی مختلف زبان روسی. دوستان عزیز، در همینجا من درس رو به آخر میرسانم. اگر یکون سوالی داشته باشید به اینستاگرام کانال ما школа LE дароед و در همونجا نویسید. خیر تا درسی دیگر، تا درس های آینده در پناه خدا باشید. خیر.